Dragi moji prijatelji voćarstva, danas želim da vam pokažem kako ja kalemim krupnoplodni kesten na klicu. Dakle, u oktobru mjesecu, kada dospiju plodovi kestena, ja uzmem plodove i slažem ih u ovakve kutije koje poslije stavljam u frižider. Znači stavim jedan sloj zemlje, pa poredam sloj kestena, prekrijem slojom zemlje, opet sloj kestena i tako to prezimi u frižideru. Ja već sam počeo kalemiti od februara mjeseca zato što svaki plod ima drugačiju energiju u sebi, neki malo ranije isklijaju, neki kasnije. Evo danas nam je već 19. april, ovo su zadnji plodovi koje ću ja danas da iskoristim za kalemljenje. Ovako istresem to lijepo iz zemlje. Oni su pustili žile. Istresemo to. Potrebne su nam voćarske makaze, oštri kalemarski noževi koje ja oštrim brusnim kamenom. Treba nam jedna daščica kojom ćemo se pomagati prilikom kalemljenja. Treba nam jedna gumica s kojom ćemo svezati plemku prilikom kalemljenja. I na kraju koristim ja i voćarski vosak s kojim ću da premažem to kalemljeno mjesto. I naravno trebaju nam kalem grančice koje sam ja pripremio još u oktobru mjesecu, stavio u vlažan papir i držao u kesi u frižideru. Zatim kad se izvrši kalemljenje, potrebna nam je jedna kesa sa zemljom za cvijeće koju smo označili, sortu koja je kalemljena i datum kad je kalemljenje izvršeno. Moramo uvijek imati dezinfekciono sredstvo s kojim pošpricamo naš alat za kalemljenje i onda tek možemo pristupiti kalemljenju jer ne smije biti ništa prljavo. Ovaj dobar primjerak ovdje može se lijepo prerezati. Znači ovdje ga režemo na otprilike 8 do 10 mm i tu zasijecamo. Ovdje ga zasijecamo i u to zasječeno mjesto ćemo staviti grančicu sorte koju želimo da ukalemimo sa jednim pupoljkom. Znači ovaj ćemo izdvojiti, da vidimo ima li još neki dobar. Ovaj je odličan. Ovo je odličan, inače ova sorta Bužde Betizak 35 plodova bude u 1 kilogramu. Pa je od srca preporučujem svim ljubiteljima koji žele da uzgajaju kesten. Još jedan odličan primjerak za kalemljenje. Evo ovako imamo tu 3. Ne bih više sada. Ova 3 ćemo sad pripremiti. Moramo sve detaljno da operemo da bude čisto. Sad ćemo pristupiti kalemljenju. Pripremit ćemo prvo jednu lijepu kalem grančicu. Odsjećemo iznad pupoljka i odsjećemo dole otprilike 1,5 cm. I onda oštrim nožem sa jedne i sa druge strane zarežemo podjednako. Sa jedne i sa druge strane. Jer ovo je kalemljenje na klin. Kesten je prilično tvrdo drvo. Mora nož biti oštar ko žilet. Ovo je odlično urađeno. Sad ćemo je ostaviti malo ovdje da stoji.
dok pripremimo sad podlogu. Podlogu režemo znači na 8 do 10 mm tu u toj visini. Odrezat ćemo je kvočirskim makazama. I onda ćemo izvršiti zasijecanje skroz dole između ovih sprovodnih cjevčica. To je najteži posao zato što je to prilično tvrdo, a ne smijemo ništa da oštetimo. Onda se pomognem sa ovom daščicom, pritisnem ispod samog kestena. I tu izvršim rez. Kad smo to izvršili, jedan lijep rez, uzimamo kalem grančicu i ubacujemo između. To je kalemljenje na klicu. I onda je vežemo, fiksiramo je sa gumom. To je sve malo problematično zato što imam ja ovdje unuka svog koji će meni pomoći da mi sveže ovu gumicu. Na čvor. Čekaj, ja ću ovo provučiti. Povuci dole. Tu dugačku. Povuci. Ej, pobjegao nam je čvor, nije dobro. Neka bez čvora ćemo onda ću uvezati ovako. To je malo teško sad za fiksirati. Tako. Ćemo tu ispod. Mora se dobro uvezati. Ovo je najteži dio posla za mene zato što su moje ruke tako debele. Sad ćemo ga svezati. Evo ga. Znači, to smo uradili. Sad ćemo uzeti malo kalemarskog voska, pošto to ide sve opet u zemlju za cvijeće. I ja to sve moramo prekinuti. To je to. I kad smo ovako lijepo ukalemili, sad ćemo uzeti pripremljenu vrećicu sa datumom, staviti u zemlju za cvijeće, korijen lijepo zatrpati. I to ćemo sada ostaviti 2 sedmice na toplo mjesto. Ja imam jedan mali staklenik za ovakve prilike. Sad ću to odnijeti u staklenik. Stalno je sijalica upaljena i nakon 2 sedmice mora se pupulja probuditi. Nakon 3 sedmice, ako bude sve uspješno, selimo ga na stalno mjesto u jednu kutiju.